Ni muvya muno musesia wa Mutongo TV ngwatani ya mukamba nundu wa kwendea na kusezeki ni kilungu cha Wia S1E3 nundu ni kwa dhiti ndini wa kilungu cha kele ninguthange kuwatia mutaalamu na mutaalamu wako eba ndini wa studio nikenda twende nonena ni maundu ma biashara ende na kule makulio maku twende nonena ya uonde ni wa mitandao itome kumukanili @Mutongo TV as director mwema tutumia #Wia S1E3 makulio maku moka ende tuimasongea nina mutaalamu Mr. Robert Mutune ni muvya munondo akukava Mutongo TV twende naonena maundu ma biashara. Nitawa Robert Mutune na nithia ni mutaalamu wa usurvey wa mali kana kwa kisungu nitawa risk management. Nandi mwendo musese usuni wa mutaalamu ulachukwetha tunake muthinyani wa mundi na umundi nenda tunene kindu ki maana muno kana kipata muno nthini wa biashara kitawa insurance. Na yu kana tumatabia bima tio niwe tonya kuba neza insurance kana bima yu uyelesya museisia utonya muya insurance kana bima nicho with ya nota o kila chama tienda chanzangule o kila chama tienda chama thiko umundi na kwatwa ni bata ni na umiwa one mwanzangu akwatwa ni bata ni wekata ni wa umiwa isu ne thathi insurance na kwa mubango ula andu mona hata yo insurance isitawa kutransfer imbanga kwa kampuni thina mali itonya kututethesia tiando ingi no thithi anitatetheka kwa nzia mbingi nundo imbesa ila tetha tisanga kwa i kampuni isu sithia wasinini kuila titonya etha tisanga ila takwatwa ni bata kisione. Yune ndatu kwatani mbanga na kampuni. Nika ndatu tusieta mo USA there wa kwatani mbanga ta sindu kisike bathukani. Tukwatani mbanga na kampuni. Umunthe wena biashara na biashara yaku ni ende na kuonenge faida ni wasa insurance nikenda faida uyo ukwata ndukathe nundu beki ndukita wa ungei kana mboleli itonya ukabiashara ni kwaku sikoka iko ya mali na kila moya ni cha reduce kana cha nine bia ukwati waku wambe kwa ila wa transfer kana wakuisia risk itawa risk kana kindo kila kitonya kutethesia mbanga yoko kwithia ila wa kikuisia kwa insurance company thitha imaanisha kana kikakwithia company ni yaonenge mbesa ya utungia bala we ndona kwata kila kitawa asara. Okay. Nenda tusise nisindu siba ila tutonya kuosea bima. Kindo chambe withisilia kila utonya kuosea insurance cover ni waili tetha kwisi kindo chuchu undo kiotetha sia we mwene ketha kiyo tetha sia kana ketha ukachasya ndui kindo wewe ngoni paimana makuosea kindo kiu bima lakini ketha ni mpaka yaku ye musi kana ni ngite yaku na ni wewe thi munyanya waku ngite isu ikethiwa itetha yo mundi ni wasia munyanya kwa una umiose kindu chetwa insurance cover nikenda onakao insurance company ndika utungia thayo wa ngite isu etha itevo insurance company ekaunenge ombesa withie okila waisie ngone ni weko nanga ngo pe methemba ipa ya bima kana insurance jambe thithia wa ithitwa life insurance kana insurance ila ikonanitie na uima wito wa mwii kuma kubanga sindu ikonanitie na retirement kwa mundu lothu kuma all the way to kiku isino itawa life insurance. Kwa kisungu ikonanitie na kindu kitawa personal financial protection. Chakeli pe insurance itawa ya health kana medical insurance. Ila di NHIF yakanitumie isunondo ni popular kwa asiaisia maito na indi ilengi itawa property insurance. Property ikonanitie na amba mitoka nyumba biashara na mbesa. Na yutu nene bako ametokai nenda pe dhini wa insurance ya ngali pedha abe level kibathukani yukwa tutuebu o kwa ukubi level izusi ya insurance ya ngali jambe itawa third party risk. Third party risk ni ila utwaite mutoka waku
na ni walika lelo ni withia by elaita wo bad luck kana kwa bahati nthuku no uthi ukeka mbanga na weka mbanga itha imaanisha kana nutonya kuwa mundu wene kana nutonya kuumesia mali thene nutonya uthi ukakonga ngali thene you insurance company kulingana na ukwati waku wa mubuko nimetha matonya ukunenge isu yetwa third party risk na isu thi sheria ni cia nthi yito isu ni lazima ta mwene ngali ndi thai kuikite bandu isu ndi thai kuikite bandu ta mwene ngali ya mundu lo kuite andu alangi menza ni ya mundu ula ukuite utewa family yaku yani ona kibeti na kana paicha ati nuclear family ndi thai covered ni insurance directly. Okay. Wenda kwitha kumakava na umoseiye cover the kando na isu wose ya mutoka to third party to thimbe you kuma third party be insurance ila itawa comprehensive thitha yonengete like wiyo thitha kutethetie kumanwa na mbanga ila yakitikia mundu ulongi wa mukonga kana mbanga ila yakitikia mutoka waku no we ndwithia we mubango ni wa comprehensive eka pele vo mundu mwene ngali ulo toite with anything isu thitawa personal accident cover isu yosa wa kando wa insurance ya mutoka na mundu no ose mutoka na te mutoka nundu mbanga ni mbinge utembete na uko maneona nyamu kana ng'ombe ikaukima ng'ombe sila ya ukima ni wakwatwa ni accident ti lazima ithe ya baadhi lelo accident sio kana nzia mbinge kwa huo sa personal accident itha imaanisha kana thikutethia kwanzia sio nthe cia mbanga ti mbanga ya lelo kana mbanga itonya itha thi konanite na lelo peke yake yuna tunene yulwa conditions kana sindula sikithaua conditions cia wituka kana no kosa bima chambe pe kindu kitawa utmost good faith kwa kisungu kana kwa kikamba no twasie ila woka company ni insurance nuwe withia wawisi ukweli waku nuwe withia wawisi ona value ya kindu chako na insurance company ndithia wathisi kwa utmost good faith thitha imaanisha kana woka kwa insurance company kila wa matavya ni maiki yani chaguo nao kila insurance ya utavya kithia wakichaguo condition ingi tha kwa insurance itawa insurable interest kana wikonaniti ata na kindu ki ukwenda kuinsure kethia ni kindu kikethi wa kitevo kiteku ku affect kana kukuumisia we ta mundu la utonya itho thengianite nacho ndwina insurable interest aya nibethia na a condition ingi kana term ingi kwa insurance itawa indemnity indemnity itha imaanisha kwa ukupe ila wa kwa kitike wane mbanga na tasi ni mbanga ya kwasia mali yaku insurance company ni kutungia lato ula we wa mali ila waisia usio kondo we ili kethi wane mutoka waisia na ni wasia pure ila itawa write off insurance company ndi kutungia mutoka ikuiva mbesa cia nene na lato wa mutoka waku ula waisie we yunwe umanya wethi kuthoa mutoka wiva nondo insurance company contract yaku nayo ni yabikia mwisho nondo ni makutungia lato la waku ingi ni kwithia na condition ingi itawa deductible deductible ni ila wakitikiwa ni mbanga kwa insurance company nikenda masiye kutinda ukite ukaya kampunene kini kithiwe kana kini kithiwe ila kwa musungu ukita carelessness ketha nutwaita mutoka witindo ikimangithya thithia wathi ila wakwatwa ni mbanga pe percentage fulani kana kiwango fulani cha lato wa kindu kichaku ukwatania na insurance company wailite kuiva company insurance mbesa ciano na matanamba kukuiva
mbesa ila mwaigwanie cia lato ni tonya kwithiwa netacie kilungu che 10 kwa jana ketha ni value ya milioni 1 no tonya kwiwa ngiliana thimwe kana loss kana wasio wa ngiliana imwe ukitikia ndukoke balati ukoka balati wakwata wasio wa lato wa ngiliana na imwe na kuendea na mbe process ibelo tumia kwa kila tuza kwa kizungu compensate wa kana kutungiwa kila we unasia kwisilambanga ni matambi mebala wati ya mbe ilawa mina kuandikithia property yaku kwa insurance company no without abitwe ebinda thila we on cover kana ebinda thila we usubioni wa insurance kwa ebinda thila we usubioni ukakwata wasio ni wailite ku report kwa insurance company na uyuka na evidence ya kindu kiu ni kikiata ni kithiwe na evidence itonya itha ne visa ya simu nikenda insurance company nayo yose atua ya either ketha undu ni undu munene ni matuma kindu chetwa kana mundu wetwa investigator na mundu ungi wetwa assessor oke kusisia kana lato la wanangikie ni kiwango kila wa report nikenda withie you wamina ku present mathangu onthe ala wetiwe no tonya inde ku process wa mbesa ciaku uka compensate wa insurance kwa hizo na process ya either kukuna visa na yoka na ende mayoka maisisi anaende mayo mwiso ndo nominata na contract ya kwa na anduma insurance no ni terminate kana kumina contract no terminate an insurance contract ketha kila we transfer kwa insurance kana kila we kwatanite namo ni chethe wa kitemo kwa ni makwingi tasi we na mutoka na mutoka uyu after kana itina wa kilungu kinini ni wenda kuuthosia na kilungu kiu insurance company ni kunengete uthasio wa kuka ukathasia contract isu insurance company ni the kwalawita ukawikata u terminate kana withasie namo kingi utonya kwithasia ni wethia duona faida wa kwitha wina insurance isu nondo katika bata waku wa insurance ni ukie wethia kindu ki kana mbange no ni tonya kungitikia na ndina thina ona yankitikia wethi wayu wabika katika that level ni ukaokethia ti lazima wikale na chau na insurance na ndi ni muviamu no fino ndo wana na itiba mutongo TV wenewe nini simu sisi ni wa mana mondo mengi na wane kunise mondo mengi ndaisi lo insurance ni muviamu na ndi muzinyonge noto kuita nigenda wise na twende na kunena na mondo ama biasala na ndi twende na usome thina kumanithia musisi ni muviamu na ndo wa ndo cha ku studio na kwa musisi wito ni we kwatyo kana no waelewa no kendo kumana kana ndeto isu tane na nio monthi na binda yingi tutonyo kwisa kuka no kuko otikaendea na umaele sio muno ukethia ni mae kana na wia wa ku deal na insurance companies muviamu na ndi mwenda musese kine kilungu cha Wia ne Wia va mutongo TV ngwatane ya mukamba wena kwa Steven Mwema na ndi kuvikiavu voto ubikia muthia chuma chukite ni tukwenda na kilungu tuthi tunene na mutandithia na ba studio ngikwetea mutaalamu nikenda twende no manethania na kusomethania yiulu wa maundu ma biasala twende sinonene ni witu na twatia ndeni wa mitandao yetu yamekumukanilie @mutongo TV @director Mwema tutumite #WiaNeWia na ndi chimo kitambo thela kitambito thela wathanthatu saa mwanza twithiane ngiulu tela vilingi wa mauvo kwa uyu tionesa